Assalamu alaikum dostlar. Bizdin Bishkek shahrida o'tib жатқан Foot Liga mini futbolduk turnirinde Toktogul komandасы özünün mıқты oyununu көргөзүп алдыга жылып келүүдө. Азыркы тапта биздин команда жаңы команда менен беттешүүгө даярданып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй раздевалкада кийинип. Жана ошондой эле биздин болельщиктер ийгилик дуктарга сиздерге колдон келишинче чалдырып бергенге аракет кылып турамын. Мынакей ынтымак деп ушуну айтат. Биздин команда Veralid фирмасынын колдоосунда демөөрчүлүк Veralid фирмасы Токтогул жаштарын дени сак коом түзүү максатында колдоо көргөзүп келет. Veralid фирмасына чоң рахмат, чоң ыраазычылыкты айтабыз. Биздин балдар азыркы тапта бир аз разимка кылууда. Assalamu alaikum dostlar. Бүгүн мына ФК Токтогул Бишкек шаарында өтүп жаткан Foot Liga турниринде Red 09 регион 09 регион окшойт. Ушул команда менен ойноп атат. Red 09 деген. Мынакей биздин жигиттер оюн талаасына чыкты. Колдон келишинче мен сиздерге азыр комментатор болгонго аракет кылам. Андан сырткары биздин Нурлан аке стабилдүү дайыма команданы алдыга тартып, менеджер, старший менеджер деп койсоңуздар. Улан болсо, младший менеджер. Оюн башталды жигиттер. Эске сала кетсем, буга чейин ФК Токтогул 2 команданы утуп, бир командага утулуп калган ызасы бар. Башталды. Оюн кызуу жүрүп жатат. Сиздерге айта кетсем, 7-орындагы Нурлан 93-жылкы, Коля Адлет 10-номердеги 97-жылкы Токтогулдан, бардык жигиттер Токтогулдан. Бир аз кооптуу оюн кылууда. Коля оюнчубуз. Нурлан, топ Нурланда. Вратарь. Ката кетирүүдө Токтогулдуктар. Оюн башталды. Эрбол. Топты алдырып жүрүштү. Капаланбаш керек жигиттер. 1-0 эсебинде Токтогул командасы азырынча оюнчулар өздөрүн таба албай атат. Айбек 94-жылкы. Коля. Ай. Коля. Topta aldırırdı. Erbol. Nurlan. Aybek. Toktogulдар çabulga ötüdü. Kolla jakşı aldады birönü. Erbol. Udar Erbol. Aybek. Evet hazır. Erbol tevet. Kayıp ketti. Oyun kızı jürüdü. 1-0 eserinde Toktogul komandası utulup жатат. Бирок биринчи тайм топты алдырышты. Ред. Кайып кетти. Айбек 94-жылкы сокку салды эле, кайып кетти. Кооптуу оюн жүргүзүүдө. Азыр мүмкүнчүлүк бар болчу, Эрбол мырза алганда. Биздин оюн 1-1 эсебинде теңелип да калмак.
Aldatпаш керек жигиттер. Aldatпаш керек жигиттер. Ай. Ред 09 командасы ката кетирген болчу, бирок. Ай. Сокку урду 11 номердеги жигитибиз. Бирок тилекке каршы ката болуп калды. Аут. Сеткага тип калды топ. Айбек чабуулга өткөн болчу, бирок тилекке каршы топту алдырып берди. Ай. Коркунучтуу оюн болуп атат. Ай. Токтогуктар чабуулга кетүүдө. Түш. Ой, оюн кооптуу болууда. Коркунучтуу абал жаралды. Эрбол чабуулда. Эрбол Москвадан келген биздин эң кыйын игроктордун бири. Ай, Коля. Ай. Бутуна топ токтоп калды Коля мырзан. Ошондуктан сокку ура албай калды. Ай. Коркма. Түш до конца, Коля. Ай. Бол эртерек. Ай, кооптуу абал жаралды. Кел, взрывной ойун огула, жигиттер. Ай, жакшы. Качасың. Линия. Алда. Коля. Ай. Қалба. Ай. Биздин вратарь эң мыкты ойноодо. Ай, жакшы Эрбол. Токтогул командасы чабуулга өтүүдө. 7 номерде Нурлан. Ай. Алдатпа. Ай, жакшы Айбек. Ай, жакшы. Токтогул командасына пользада. Топ. Эрбол өзүнүн жакшы маневрларын жасайт деп ишенебиз. Топ Нурланда. Айбекте. Айбек топту токтото албай калды. Коля. Ай, жакшы. Нурланда топ. Аут. Токтогул командасына. Топ Коляда.
Тоқтоқтар чабылды. Айбек. Топ шығып кетті. Ойын таласынан. Екең ар жаққа минус болды. Açılmay Zerbay, aklı. Oh. Топ аутқа. Біздің вратарь соққырып, сеткаға тиіп қалды. Бұл судья. Вратарьдың қолына тиіп қалды, ошондуктан Қоқыстықтан да бір гол кирип кетти. Тоқтол командасы 2-0 есебинде өтүп жатат. Ред 09 командасына. Ербол. Топ Ерболдо. Биринчи тайм. Ай. Оф. Коптол жаралды, бирок телекке каршы ойunu girmeye kaldı. Ay. Kola öte mıktı. Oyun görgöstü, bирок телекке каршы ayağına чейин чыга албай kaldı. Ay. Kola жакшы сокку урду. Sol butu менен телекке каршы түз болбой kaldı. Oyun toptu aldı. Ay. Özümde oyunga biraz kızılıp ketip otam. Top Aybek'te. Твой удар! Давай, Нурлан, seniki. Oyun talazına. Kaptalga. Çıkıp atat bardığı. Bardığı çıkıp atat. Ay. Oyunda kaldı da Kuday buyursa. Toktoluklar. Toktol jaş algırlar. Jakşı oyun görgözөт деп толук ишенебиз. Ойнойбуз. Урушпайбыз. Jakşı Nurlan. Ay. Biraz özüm daha kızılıp ketip otam, jigitler. Ornu jok эле ыргытып койду. Red Center командасынын, Red 09 командасынын вратары. Ербол жакшы маневр көргөзөт азыр. Ай. Айбек жакшы алдаган болчу, бирок телекке каршы аягына чейин чыга албай калды. Коля, топ Коляда. Коля алдады. Топ биздики. Ай. Ербол шашып койду. Буттун учу менен тепти, бирок азыр бизде Бегалы менен Нурлан алмашты. 15-номерде Бегалы. Эң жаш биздин. Ай. Балдар biraz өзүн жоготуп атат. Ай. Toptu aldırıştı, top bizde. Oyunda Begal başladı.
Çalıp koyuştu. Bir kasan elini öte. Sesle. Uzun açmayın. Teş gerek Kola. Teş gerek. Ay ay. Ay. Koptu aval jaraldı. Бирок телекке каршы топ кирбей калды. Az жакындап калды жигиттер. Ay. Жакшы жигиттер. Sağa çıka. Ay. Козолбой калды. Сам. Хорош, польза. Vay жақсы Коля, алдайсың. Все, çıta. Oyna. Az жақындап қалды жігіттер. Ay. Жақсы жігіттер. Sağa çıka. Ay. Қозолбай қалды. Сам. Хорош, польза. Vay жақсы Коля, алдайсың. Все, çıta. Дома. Сам. Барын алдырып кетіп отыр ғой, я. Бұттарына тоқтап қалып отады. Çık. Getir Коля. Алдайсың. Ет, жақсы. 2-1 есебінде ФК Тоқтоғұл командасы 1 гол кіргізді. Жақсы. Oyun 20 minutadan болады. 15 minut oldu. Hazır vaqt. Тоқтоғұл командасы өзінің жақсы ойын көргізеді деп мен толық ішенім. Вай жақсы. Ай. Алдатпа. Бегал. Давай, ертерек, Гариш. Ай, жақсы. Жақсы, Айбек. Жақсы, Ербол. Ай. Алдатпайыз. Жақсы, Айбек алды топты. Чабылда Тоқтоғұлдар. Ербол алды. 1 гол бар. Ай. Ештеке емес. Жақсы. Нурлан менен Нупа. Орын алмашты. Red 09 командасы biraz қаватырлануда. Анткенде Тоқтоғұл командасы биздин алгырлар өзүнүн оюнун мыктылыгын көргөзүп жатат. Ай. Ручка болуп калды, колго тийип калды. Кыргызчасы кол. Кудай буйруса Токтоғулдар ФК Токтоғул командасы жакшы сокку урат. Бул биздин Месси Токтоғулдук 98-орунда номерде Ербол командасы сокку уруда. Oyun çıkıp ketти. Ay. Nurlan sokku urdu эле, бирок тилекке каршы болбой калды. Аут. Қой тіре иниме, biraz булар ойын көргөсүнөн.
Ay. Dakansan Nurlan. Ay жақсы. Айбек қаратшы. Айбек оқшы ойна оладшы. Жанталашы. Біздің капитан команда Айбек өзінің алғырлығын көргөзіп жатат. Жақсы бек алды, өзінің жақсы ойынын көргөзіп жатат. Жақсы жігіттер. Даканса. Да, бер, ертерек. Ay жақсы бек ал. Даканса. Тұр әмі, бек ал, қуалап қой. Ай. Тоқтоғыл командасы дайыр гол кіргізіп жүрді. Oyna ola. Ber, oyna ola. Ay. Oy, sokku. Katı sokku vurdu. Red 09 komandası. Aldat Berbol. Aldatma. Düş, Kola düş. Gariş. Oyna. Штраф болып қалды. Алдатпа. Dostlar, 3-1 eseyinde birinci tayım büttü. Birinci tayımda Red 09 komandası kaldığa çıktı. Жігіттер, оқылашы. Проблема неде білесіңдер бе? Сай балды, өзің көрді. Бер тез пас. Көріп тұр, алды отасың. Білем сен қойыңызың қада, нахуй етанады. Біздің капитан команда Айбек 94. Мағал, дереге жоқ. Алды отасың, не керек бар, көйле. Любап қылмайлы қош, бер чүріп ұстойлы. Мен тұрам ортада күт. Сен ролдамадан чекеден. Бер чүріп қойын күтті. Өзі біле, уже вариант жоқ болды. Беші тұрды оғаны мен қойып. Бер резко сразу. Ортадан кезіп берді, сразу бер. Касание бер. Sen fakat bu bile geçince beşe düşmek ne olur? Нұрлан аке, ойын бойынша бір-екі осы сөз айтып қойбайсыз, ойын қандай жүрді? Жақсы, просто кіргізе албай қалдық та. Екі момент жақсы келген. Болады бұйырса екінші таймда. Ойында бардығы болады, балдар жаш, күшті. Güzel sutat деп. Дай бұйырса. Давай, жігіттер. Достар, екінші тайм башталды, екінші 20 минутта. Еске сала кетсем, 3-1 есебінде Тоқтоғыл командасы ұтылу ызасында. Коля. Ербол. Ay, Айбек. Жақсы.
Bizim kapitan komanda negedir kavatırlandı. Ay Aybek. Aybek gütkөн ойдон калып кетти. Аутты чыгарууда Коля мырза. Адилет. Ай жакшы Айбек. Айбек жакшы оюн көргөзүүдө. Кичине ката кетип калды. Ай жакшы биздин вратарь. Ай, защитник. Коля oyun көргөзүүдө. Ай жакшы Эрбол. Жакшы Коля. Ай жакшы удар болду. Бирок тилекке каршы бутуна тийип калды команданын. Кире бересиңби? Болду, бияка чыгар топту. Ай. Жакшы биздин вратарь алып койду. Ай, Айбекжан. Жакшы Эрбол. Биздин Эрбол 94-жылкы Москвадан келген. Жакшы сокку урду, оң буту менен. 1 гол кирди. 3-2 эсебинде Red 09 командасы алды да. Ай жакшы Эрбол. Ай. Тилекке каршы чабуул токтолдук болчу, бирок ойын болбой калды. Нупа алды, алар чүтөөн карап тур, жакшылап эме. Ай, сокку урган болчу Нурлан 93-жылкы, бирок тилекке каршы. Red 09 командасы чабуулга чыккан болчу, бирок тилекке каршы. Ай жакшы Айбек. 3-3. Мен кубанычтамын. 3 эсебинде эсеп шотту теңешти токтолдуктар. Экинчи таймда токтогул командасы өзүнүн алгырлыгын көргөзүп атат. Ошону алдатпагыла. Алдатпа. Ай жакшы Коля. Болду ушундай оюн көргөзөрүбүз. Жакшы. Анчамчы оюнга кирип мен да катып калып атам. Ошибка керек жок. Ойнойбуз, активно ойнойбуз. Oyun аябай кызуу өтүүдө достор. Эрбол алды топту. Айбекке чабуу. Жакшы. Топ Айбекте. Жакшы. Ай, Айбек соккурду 94-жылкы биздин капитан команда. Тилекке каршы гол кирбей калды. Ай. Пас таамай туура келген болчу, бирок тилекке каршы Айбек. Ай жакшы Айбек. Ай жакшы Айбек. Алдырат. Алат биздин вратарь. Ай жакшы. Биздин вратарь эң мыкты оюн көрсөтүүдө бүгүн. Нурлан ойнойсуңбу? Топту бурчтан. Ай жакшы. Бегал өзүң. Коркпой ойночу Бегал. До конца. Ай жакшы. Ойна. Ай, бергиле. Ылды чуалла. Бегал түшө ал берсең. Ай. Түшө ал, Бегалы бери олуп туруп, кел олуп туруп берсең.
Жақсы. Ойna, екең. Түш, Коля, түш. Түш күле, түш, жігіттер, түш күле. Ай, жақсы, жан келесіңер. Ай, қатачылық кетірді, қатачылық. Қайди. Нұпа шаршадым, кір. Топ сәрлі olsun. Берер, жақсы. Андай. Ай. Пас өте жақсы келген болчу, бирок тилекке каршы биздин капитан команда Айбек мырза киргизе албай калды. Азыр Red 09 командасы тайм-аут алды. Жақсы, жигиттер. Ушу темп жақсы, сонун ушул эле керек болду. Успагыла болду, эчтеке деп ойлойм. Мактоо сөздөрмө, жакшы, чабуулга барып аткан өзү жакшы. Келе, бир эле гол Кудай буйруса. Темп нормально. Ушундай темп менен ургула азыр, Жо, разницасы бир эле гол, бля, анчалык өчүп болду. Тең болгондо спокойно. Заштаны бирөөңөр мындай последний постоянно ойлонуп турсаңар, үйдү бирөө караш керек деп. Жақсы. Жақсы азыр Айбек, сенде көп надеждабыз бар. О, вообще, эки Айбек. Ничего азыр. Эй, мол жерденчи неме? Коля. Эрбол менен талашпай, Эрболго берсеңер топту көбүнчө Эрболго, Эрбол менен талашып келгенде Эрболго берип койгула. Oyun başladı. Atvarot. Top Kolya'da. Erbol. Ay жақсы. Begalı. Ayбек киргизе албай калды, бирок тилекке каршы бизде келечекте дагы көп. Ай жақсы. Топты алдырышты. Red 09 командасы. Эртерек чабуулга өтөбүз жигиттер. Ай жақсы, Эрбол, өзүң маневрың. Удар. Айбек, ничего, жақсы. Айбек, ничего, жақсы. Oyundu başladı o da. Oynayız, жақсы. Kolga. Ay жақсы Айбек. Ай. Çıkarıp berip koy, вратарь, аутты sen çıkarıp berip koy. Ай, жақсы, мынакей. Жақсы, Коля. Түш. До конца, Коля. До конца. Жақсы, Коля. Ай, жақсы, кайып кетти топ. Чабуулда биздин токтоолуктар. Жақсы, Айбекке топ келди. Айбек мырза, өзүңүздүн мыктылыгын көргөзүңүз. Удар. Ай, oyun өтө кызыктуу жана опасный. Коркунучтуу oyun болоду. Ай, жақсы токтоолуктар өзүнүн мыктылыгын көргөзүүдө. Ей! Удар бы! Ай! Алдатпайсыз, Нурлан! До конца! Ой. Бекелбаев. Бегалы, өтө жакшы oyun көргөздү. Өзүнүн шамдагайлыгын көргөздү. Тептирбе келе! Жақсы, эртерек. Ай. Айбек мырза жақсы чабуул салды, бирок тилекке каршы
До конца, до конца, до конца. Бекелбаев, до конца. До конца, Бекелбаев. Жақсы. Алдатпа. Алдатпағыла, жігіттер. Жақсы, жақсы. Бер, Айбекке бер, не? Айбек, өзің көргөсін. Ай, жақсы, удар бі бір. Ай. Жақсы, отырғыз ал. Üçөң, төртөң. Удар бі? Ай, жақсы, Айбек. Жақсы. Давай. Алдатпа. Ой. Ойын аябай қызық өтеді.